and open up your Bibles with me today to Romans chapter 12. Aga tee palun koos minuga piibel lahti Roomlaste kirja 12. peatükist. Romans chapter 12. And today is our fourth part on a series that we've entitled Life on Fire. Kiri Roomlastele 12. peatükk ja täna on meil 4. osa seerias Elu tules. Life on fire. Elu tules. What does it mean to have a life on fire? Mida see tähendab, et sul on elu tules? Well, I believe that if you are burning for God, Ma usun, et kui sina leegitsed Jumalale, that it is a key for us to have a happy and successful life. et see on meie eesmärgiks, et meil oleks rõõmus ja edukas Happy and elu. successful life. Like I think we're supposed to have fun as we follow Jesus. Et ma usun, et kui meie järgneme Jeesusele, siis meil peaks olema lõbus seda tehes. That your life would not be boring, that it would not just be lifeless. Et su elu ei ole kuidagi igav ja kuidagi elutu. And when you come to church, it should not be a dead place, but it should be alive. Ja kui sina käid koguduses, siis kogudus ei peaks olema selline surnud paik. And I believe God wants you to live with enthusiasm. Ja ma usun, et Jumal tahab, et sina elaksid elu entusiasmiga. And that's really what we're talking about is having a life on fire. Ja tegelikult sellest me räägime, kui me räägime sellest elust, mis on tules. That we would have enthusiasm, that our heart would be behind everything that we do for the Lord. Et me oleksime entusiastlikud ja et meie süda oleks kõige selle taga, mida me teeme. And that we would live our life on fire. Ja me elaksime niimoodi Jumalale põledes. Showing some emotion. Näidates emotsioone. And I think that we should be expressive about what Jesus Christ has done for Ma us. usun, et me peaksime olema väljendusrikkad selle suhtes, mida Jeesus on meie jaoks teinud. Don't hold back what is in you. Ära hoia tagasi seda, mis sinu sees on. I think what I've looked around in Christian churches here in Estonia. Ja tead, kui ma olen siin Eesti kirikutes kristlasi näinud. And I think that they should all listen to these messages. Ja tead, ma usun, et nad kõik peaksid kuulma seda sõnumit. Because I see Christians holding back their emotions when they come to church. Ma näen, kuidas kristlased tulevad kogudusse ja hoiavad oma emotsioone täiega tagasi. I think we should let our emotions out to Jesus Christ. Aga ma usun, et me peaksime Jeesuse ees näitama emotsioone. Because he is worthy of us to be excited. Sest tema on väärt seda, et me tunneksime põnevust tema He is suhtes. worthy of us to have some joy. Tema on väärt selles, me väljendaksime oma rõõmu That tema we ees. should allow him to be lifted up in a real way. Et meie tõesti tõstaksime teda üles elaval viisil. And not just say, well, I lift him up in my heart. Ja mitte lihtsalt öelda, et kuule, südames ma tõstan Jeesust üles. I have faith in my heart. Ei, usk on mul südames. I have joy in my heart. Mul on rõõm südames. No, I think we should show that on the Ei, ma outside. usun, et me peaksime seda väljapoole näitama. Amen. Amen. That we should be a church who is alive. Et me oleksime kogudus, kes on elus. Who is not ashamed of Jesus Ja Christ. kes ei häbene Jeesust. And not ashamed about what he's done for Ja ei us. häbene seda, mida Jeesus on teinud meie jaoks. And when you truly get a hold of what Jesus Christ has done for your life. Ja kui sina tõeliselt mõistad seda, mida Jeesus Kristus on teinud sinu jaoks. I mean, truly get a hold of Ma that. mõtlen, nagu tõesti saad aru sellest, mida ta on teinud. You will show it out. Siis sa näitad seda välja. People will begin to see in you what is really in your heart. Ja inimesed hakkavad nägema seda, mis sinu südames tõeliselt on. And I think this should be our goal. Ja ma usun, et see peaks olema meie eesmärk. This is what I'm talking about when we say life on fire. See on see, millest ma räägin, kui ma räägin elust, mis on tules. The Bible describes this a little bit here in Romans chapter 12 and verse 11. Piibel siin natukene kirjeldab mind Roomlaste kirjas 12. peatükis. It says here, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor or fire serving the Lord. Roomlaste 12.11 ütleb, et teenige isandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena. Never. Ja ärge kunagi olge ilma innuta. Never let your fire go out. Ära kunagi lase ka oma tulel kustuda. Never lose your excitement and your zeal in serving Ära God. kunagi kaota seda innustust Jumala suhtes, kui seda teenid teda. I think when you found Jesus and when you know the truth, Ma usun, et kui sina oled Jeesuse leidnud ja sa teenid teda tões, if you will let your emotions get involved, kui sa lased oma emotsioonid, kaasad oma emotsioonid seda tehes, you'll express yourself to God. siis sa väljendad ennast Jumalale. You'll walk with God in a way where you're showing the world how good He is to you. Sa käid koos Jumalaga niimoodi, et sa näitad maailmale seda, mis tunne sul on Jumalaga koos olles. I want this for us. Ja ma tahan, et me oleksime sellised. I want this for you. Ma tahan, et see kehtiks sinu elus. I want you to become a life on fire. Ma tahan, et sinu elu põleks Jumalale. And I think when you become a life on fire,
this church can become a church on fire. ma usun, et kui sinu elu on tules, siis meie kogudus saab olla elu täis ja tules koguduses. And I think that church should be alive and fun. ma usun, et kogudus peaks olema elav ja selline lõbus, tore koht, kuhu And tulla. I think when we all bring our little fires together, we can have a big fire ma here. usun, et kui meie toome oma väiksed tuled siia üheskoos kokku, siis meil võib üks suur jaanituli siin olla. And I think it's the way that we can draw people from the world to come and see what is going on. ma usun, et see on viis, kuidas me saame tuua ka inimesed maailmast siia kohta ja näidata neile seda, mida Jumal on teinud. You know, why are people so happy as they walk out of these doors? miks inimesed on nii õnnelikud, kui nad siit välja kõnnivad? You know, what's going on down there that people seem to be enjoying so much? et inimesed mõtlevad, kuule, et mis seal küll toimub, et inimestel on nii tore seal koos olles. And like I said last week, I think, I want our church to be a church that cannot be explained. nagu ma eelmisel nädalal ütlesin, ma tahan, et meie kogudus oleks selline koht, mida ei saa ära defineerida või seletada lahti. I want our church to be a church that has to be experienced. ma usun, et meie kogudus peaks olema selline koht, mida tuleb kogeda. That you have to be here to understand why we love God so et sa pead much. tulema siia kohale selleks, et näha seda, mille pärast me armastame Jumalat nii That you have väga. to experience His presence and His anointing when we come et together. sa pead kogema Jumala ligiolu, kui sa tuled siia sellesse paika. And that is the thing that gives you life. That's the thing that motivates you day by see day. on see asi, mis annab sulle elu, see on see, mis motiveerib sind päeva järel. And when we're doing church right, ja kui meie teeme nii-öelda kogudust õigesti, when we're doing church that way, kui me teeme kogudust sedasi, we're going to be a church on fire. siis me saame olema kogudus, kes on tules. And that's my goal for ja us. see on minu eesmärk selles sees. That's my goal for Elevave Kogudus. see on minu eesmärk Elava koguduse Is that jaoks. when we come together, et kui meie saame üheskoos kokku, something happens here that cannot be explained, siis midagi sünnib siin, mida ei saa sõnadesse panna, but it has to be experienced. aga seda tuleb kogeda. And it is necessary for us in our lives. ma usun, et see on väga oluline meie eludes. And so we're looking at how to become a life on fire. ja me uurime seda, et kuidas me võime saada sellise elu, mis on täis tuld. How do we do that? kuidas me teeme seda? How are we going to get from where we are to more of what God has for us? kuidas me võime saada sellest kohast, kus me oleme enamasse sellesse, mis Jumalal meie jaoks on? Let me do a quick review of what we've talked about the first teen couple kiire weeks. ülevaatuse sellest, mida me viimastel nädalatel oleme You rääkinud. know, we talked about prayer and praise alustuses ma rääkisin palvest ja kiitusest. and how those two things go together. ja kuidas kiitus ja palve käivad The üheskoos. Bible is very clear on how we can get God to show up in our lives. piibel on väga selgelt rääkinud, kuidas me võime Jumala ilmutada enda ellu. By connecting to God through prayer and praise. läbi selle, kui meie ühendame ennast Jumalaga läbi palve ja kiituse. It will bring more and more of God's answers. see toob rohkem Jumala vastuseid. And when we praise God, ja kui me kiidame Jumalat, I want you to do it from the heart. siis ma tahan, et sa teeksid seda südamega. And it doesn't matter your situation or what you're going through. ja vahet pole, mis olukorras sa oled või millest sa läbi lähed oma elus. We can praise Him for who He is. me võime kiita Jumalat selle eest, kes ta on. We don't only praise Him when things go well for us, me ei kiida Jumalat ainult siis, kui meil lähevad asjad hästi, but we praise Him even when things are not going vaid well. me kiidame teda ka siis, kui asjad ei lähe hästi. Because He is an amazing God sest Jumal on imeline. who's already provided more for you than you are worthy of. tema on juba varustanud sind palju enamaga kui see, mida sa väärt And oled. so He is worthy of our praise. seetõttu tema on väärt meie And kiitust, I meie think ülistust. when we pray and praise that way, with that kind of fire, ma usun, et kui meie palume ja kiidame Jumalat sellisel viisil, sellise innuga, we're going to see more of His presence. siis me saame näha ka rohkem tema ligiolu. And I believe that's going to be one thing to set your life on fire. ma usun, et see on üks asjadest, mis saab panna selle elu sinus leegitsema. And then I talked about having your heart on fire. ma rääkisin sellest, kuidas sinu süda peaks põlema tema järgi. I mean by that having your heart touched by the presence of Jesus. ja läbi selle ma mõtlesin seda, kuidas püha vaim puudutab sind. And when that happens, that you would be enthusiastic and that your faith would just be exploding inside. ja kui ta seda teeb, siis sinu entusiasm ja sinu usk oleks plahvatamas sinu sees. You know, when you know the good news of Jesus, kui sina tead seda head sõnumit Jeesusest, and when that is burning on the inside kui of see you, nii-öelda leegitseb sinu sees, you are going to want to tell people about what Jesus has done. siis sa tahad minna välja ja rääkida inimestele sellest. And you're going to desire to let everybody know that Jesus is your Lord. ja sa tahad, et kõik teaksid seda, et Jeesus on sinu
sinu isand. And so never let that fire go out. Ja ära kunagi lase sellel tulel kustuda. And that fire should actually be growing. Ja tegelikult tead, see tuli peaks kasvama. We should be getting more excited about what he's done. Me peaksime muutuma veel rohkem, me peaksime veel rohkem põnevust täis saama selle suhtes, mida ta on tegemas. Then last week we talked about God being a God of fire. Ja eelmisel nädalal me rääkisime sellest, et Jumal on tulejumal. And God is a fire on the inside of us. Tema on tuli meie sees. And if we desire, the Holy Spirit will come and he will fill our lives with fire. Ja kui meie igatseme teda, siis tema tuleb ja täidab meie elu selle tulega. And we talked, one verse in the Bible says that God is an all-consuming fire. Üks kirjakoht Piiblis ütleb, et Jumal on kõike lummav leek. And so he is in you. Tema on sinu And sees he wants to take over your life. ja tema tahab täiega tulla sinu elu üle. God wants to just burn in you so much that it cannot be contained or controlled. Jumal tahab põleda sinu elus sellisel viisil, et seda ei saa talitseda, seda ei saa kontrollida. And he wants to set your life on fire. Ta tahab, et sinu elu põleks tema järel. And so when the fire of God is at work in your life, Ja kui Jumala tuli teeb tööd sinu sees, he's going to make you a better person. siis tema teeb sinust parema inimese. And so my advice to you is just let it burn in you. Ja minu soovitus sulle on lihtsalt lase selle põleda enda sees. Let God burn in your life. Las Jumal põleb sinu sees. And it's going to begin to show up on the Ja outside. see hakkab väljaspool näitama. And now today I want to add to that one more thing Ja here täna ma tahan lisada sellele veel ühe asja. on how to get your life on fire. Kuidas saada oma elu nii-öelda põlema Jumala järgi. And one thing is to know this, Ja üks asjadest on teada seda, that the word of God is a fire. et Jumala sõna on tuli. The word of God is a fire. Jumala sõna on tuli. And so this is what we're going to talk Ja see on about see, millest me täna today. räägime. And so, I think when we get the word in us, Ma usun, et kui meie saame Jumala sõna enda sisse, that it is going to be one of the main things to set our life on fire. siis see on üks peamisi asju, mis saab meie elu põlema panna. It will change you. See muudab sind. The word of God will change everybody around you. Ja Jumala sõna saab muuta kõiki inimesi, kes on sinu ümber. Because when it's working for you, Sest kui see toimib sinu elus, it's going to show up. siis see näitab ennast. And you're going to be just somebody who carries that anointing of God with you. Ja sa saad olema keegi, kes kannab seda Jumala võidmist endaga kaasas kõikjale, kuhu ta läheb. And so in every situation of your life, Nii et igas eluolukorras, no matter what is going on, mis iganes ka sinu elus toimub, you need to find out what God has said. sul on vaja teada saada, mida Jumal selle kohta You ütleb. need to find it for yourself. Sul on vaja leida see enda jaoks. You need to go into the Word. Sul on vaja minna Jumala sõnasse And you need to get a mentality that the Word of God is all that matters. ja sul on vaja minna sinna sellise suhtumisega, et ainus, mis loeb, on Jumala sõna. In every situation, you need to find what does God say. Ja igas olukorras sa tahad teada, et mida Jumala sõna ütleb selle kohta. What does the Word say about this? Mida Jumala sõna ütleb selle kohta. And it's a question you need to be asking yourself. Ja see on küsimus, mida sa peaksid enda käest küsima. It's a question I ask myself many times in a day. See on küsimus, mida ma enda käest küsin mitu korda päeva jooksul. What does the Word of God say about it? Mida Jumala sõna ütleb selle asja kohta. So when fear or worry tries to come, Nii et kui hirm või muretsemine tahab tulla minu elu üle, when sickness tries to come, kui haigus üritab tulla minu ellu, when lack tries to come, kui mingisugune puudujääk või puudus hakkab tulema minu ellu, when you feel like you're being attacked in any way, kui sul on tunne, et sind mingilgi viisil rünnatakse, your first question is, what does the Word say about this? siis sinu esimene küsimus peaks olema, mida Jumala sõna ütleb selle kohta. What has God already said to me? Mida on Jumal juba öelnud selle kohta? What is the promise that makes this not be such a big thing for me? Mis on see tõotus, mis mulle on antud, mis muudab selle olukorra tühiseks? And so we have got to get the Word of God burning in us. Ja see on põhjus, mille pärast meil on vaja saada Jumala sõna põlema enda sees. Just declare this with me. Say, I want God's Word burning in me. Lihtsalt tunnista seda minuga koos. Ma tahan, et Jumala sõna põleks minu sees. Ma I tahan, et want Jumala God's sõna Word põleks burning minu in sees. me. Amen. Amen. I want it in me. Ma tahan, et see oleks minu sees. All right, so now what? Aga mis siis? Put it in you. Kuidas me selle saan sinna? Sa peab panema selle All sinna. right? There's one thing about wanting it. Üks asjadest on see, et jah, ma tahan, et see You oleks know, I minu want sees. some ice cream, Kuule, jah, ma tahan jäätist, on ju. but I gotta go and eat some ice cream. Aga selleks, et kui sa tahad jäätist, siis sa pead minema ja sööma seda jäätist. So it's a decision that we make. See on otsus, mida me teeme. On It ju. starts with the desire,
see algab selle igatsuse ja And the tahtmisega desire goes to the action. ja see igatsus viib meid tegudeni And that's when you get the results. ja see on see koht, kus sa võid saada tulemused. So it starts with desiring the word. Nii et see algab sellega, et sa igatsed Jumala sõna And then you need to get the word of God in you ja siis sul on vaja saada Jumala sõna enda sisse. so that you can have these results. Selleks, et sul saaksid olla sellised tulemused. You know, have you ever gone and seen a house or seen something that was burning? Kas sa oled kunagi näinud midagi, mis põleb, näiteks maja, mis põleb? You know, the house doesn't just, well, most houses don't just explode. No, ütleme niimoodi, enamus majad lihtsalt, kui nad põlevad, siis nad lihtsalt ei plahvata. You know, it doesn't just start with a big boom and then everything's on fire. Üldjuhul ei hakka asi niimoodi, et kõik plahvatab ja siis kõik põleb. It usually starts with a small flame. Tüüpiliselt, kui mingi maja läheb põlema, siis ta algab mingi väikse leegiga. Now that small flame could take over a house or it could take over a barn or a field or whatever. Aga mingisugune lahtine väikene leegikene võib täiesti panna põlema terve maja või põllu või mille iganes. Piisab väiksest leegist. Yeah, it starts with a flame. See algab väikesest leegikest. And a flame on the inside can begin to burn everything. Ja väikene leeg seespoolt võib hakata põletama kõike. And the more fuel that it has, Ja mida rohkem asju on, mis saab nii-öelda süttida, the bigger that fire is going to seda become. suuremaks see tuli muutub. And I think it's the same thing with the Word of God. Ja ma usun, et Jumala sõnaga on täpselt samamoodi. You know, the Word of God can get in you. Sest Jumala sõna võib tulla sinu sisse. And when it comes on the inside of you, it's like a flame. Ja kui see tuleb sinu sisse, siis see on nagu väikene leek. And you need to add more to it. Ja sul on vaja lisada sinna kütust. Continue to add to it. Ja sul on vaja jätkuvalt lisada sinna seda kütust. So that the flame becomes a fire. Et see väikene leek sinu sees muutuks tõsiseks tuleks. And you need to keep the fire burning on the inside of you. Ja sul on vaja, et see tuli põleks sinu sees. Continue to allow God's fire to just stir you up day by day. Ja lase sellel Jumala tulel ennast üles õhutada iga päev päeva järel. That you would not get stuck in your own head and in your own thoughts. Et sa jääks kuskile toppama oma mõtetesse või oma peas või kus iganes. Yeah, but that you would begin to put your focus on Jesus no matter what the situation Vaid, et is. sina paneksid oma fookusi Jeesuse peale, mis iganes olukorras sa oled. What does God say? Mida Jumal ütleb? You know, remember when God came to speak to Moses when it was time for him to go back and be the deliverer of Israel? Kas sa mäletad, mis juhtus siis, kui Jumal ilmutas ennast Moosesele, et öelda talle, et sina pead päästma minu rahva Egiptaste käest? How did God speak to him? Kuidas Jumal rääkis temaga? If those of you who know the story, you know it was from a bush that was burning. Kui te teate seda lugu, siis te teate, et Jumal ilmutas ennast Moosesele läbi põleva põõsa. Or let me say it this way. Ütleme niimoodi. It was a bush that was on fire, but it was not burning. See oli üks põõsas, mis oli leekides, aga sa ei põlenud ära. Go with me to Exodus chapter 32. Läheme korraks teise Moosese raamatusse, 3. peatükki ja... Or I'm sorry, Exodus 3 verse 2, not 32. Teise Moosese raamat, 3. peatükk ja teine salm. Ja? Exodus 3 verse 2. Teine Moosese raamat, 3. peatükk ja teine salm. This is just the quick shot of that story. Ja see on lihtsalt väikene jupp lihtsalt sellest loost. It says, and the angel of the Lord appeared to him in a blazing fire from the middle of a bush. And Moses stared in amazement. Though the bush was engulfed in flames, it did not burn up. Teise Moosese 3. peatükk ja teine salm. Seal ilmutas ennast temale isanda ingel tuleleegis keset kibuvitsa põõsast ja ta vaatas ja ennäe kibuvitsa põõsas põles tules, aga kibuvitsa põõsas ei põlenud ära. And so God's word came to Moses as though it were a fire. Nii Jumala sõna tuli Moosesele, ilmutas ennast Moosesele kui põlev põõsas. And if you go closer and closer to him, ja kui sa lähed lähemale ja lähemale temale, I think two things are going to happen. siis ma usun, et 2 asja võib juhtuda. I think his word can burn for you. Ma usun, et esiteks tema sõna saab põleda sinu jaoks, But if you will allow it to, aga kui sina lased sellel, his word will burn in you. siis tema sõna saab põleda sinu sees. There are times that God's word burns for us, and there should be other times that God's word burns in us. On aegu, kus Jumala sõna saab põleda meie jaoks, aga me peaksime laskma ka Jumala sõnal põleda meie sees. And I just want to encourage you as your pastor today, Ja ma tahan julgustada sind täna, kui sinu pastor. let it burn.
lase sellel tulel põleda. Let it burn in you. Las see leek põleb sinu sees. Let it burn away everything that's not wanted. Ja las see tuli põletab ära kõik asjad, mis ei kuulu sinu ellu. And let it purify Las things see in you. puhastab asju sinu sees. And this is what I believe God wants to do for you. Ma usun, et see on miski, mida Jumal tahab teha sinu jaoks. Let him burn in you. Lase temal põleda enda sees. Become a life on fire. Saa niimoodi, et sinu elu põleks täiega Jumalale. And you're not going to burn out. Ja sa ei põle läbi, You're going to be able to burn up for God. vaid sa saad põleda Jumalale. And we become one who stands on the living word of God. Ja meist saab keegi selle läbi, kes seisab Jumala sõna peal. You know, Jeremiah beautifully put it into words. Jeremiah pani selle väga ilusti ka sõnadesse, He put into words how he felt et kuidas tema tundis ennast, concerning the word of God. mis puudutab Jumala sõna. And he describes what the living word of God can be in you. Ja ta kirjeldas seda, milline võib elav Jumala sõna olla sinu In jaoks. Jeremiah chapter 20 and verse 9, Jeremiah kiri 20 peatükk 9 salm. it says, "But if I say I will not mention his word or speak anymore in his name, his word is in my heart like a fire." And one translation says it burns in me. And that fire is shut up in my bones, and I am weary of holding it back. Indeed, I cannot. Jeremiah 29. Aga kui ma mõtlesin, ma ei taha enam mõelda tema peale ega rääkida tema nimel, siis oli mu südames nagu põletav tuli suletud mu luudesse liikmedesse. Ma nägin vaeva, et seda taluda, aga ma ei suutnud. What does the other It translation says say? his word burns in me. Et üks teine tõlge ütleb, et see põles tema sees. See ei põletanud, vaid see põles tema sees. Burning in my heart. See sõna põles tema He südames. said it's in my bones. See on minu luudes liikmetes. And it's on the inside, and I'm not going to hold it back. Ja see on minu sees ja ma ei hoia seda tagasi. And he said, actually, I can't hold it back. Ta ütleb, et tegelikult ma ei saagi seda leeki tagasi hoida. And so this is a beautiful way to describe how it is when God's word can come into your life. See on hea viis kirjeldamaks seda, kuidas Jumala sõna saab tulla sinu ellu. When you allow it to be real. Kui sina lubad sellel olla reaalne ja tõeline. When you get the word in you, it will come alive. Sest kui sina lased Jumala sõnal tulla enda sisse, siis see muutub elavaks. And when that happens, you're not going to be able to be quiet about it. Ja kui see juhtub, siis sa ei saa vaikida selle suhtes. You might say, well, it's easy for me to be quiet about Jesus. Sa võib-olla mõtled, kuule, mul on küll väga lihtne olla vaikne Jumala sõna suhtes. It's easy for me to be quiet about the promises of God. Et mul on küll väga lihtne olla vaikne Jumala tõotuste suhtes. Well, if it's easy for you, Aga kuule, kui sul on see nii lihtne, then I would say this, that you have not allowed it to be burning in you. siis ma ütleks, et sa ei ole lubanud sellel tulel tulla enda sisse. You haven't truly got a revelation of what God has already said and done. Sa ei ole korralikult enda sisse saanud seda, mida Jumal on teinud ja andnud. Because if you have a revelation of that, you're not going to be able to hold it back. Sest kui sul on ilmutus sellest, siis sa ei suuda seda tagasi hoida. You're going to have to tell others. Sa pead teistele rääkima You're going to sellest. have to let it out. Sul on see igatsus, sa pead laskma selle välja. Don't take for granted the promises of God and just say, well, yeah, that's great, thanks. Ära võta iseenesest mõistetavana neid Jumala tõotusi, et kuule, jah, see oli tore, väga hea. You know, at Christmas time, we're talking about Christmas. Ja jõulude ajal on ju, me räägime sellest. But at Christmas time, sometimes when you give somebody a gift and they're just like, nah, thanks. Aga näiteks, kui sa annad jõulude ajal kellelegi kingituse ja keegi ütleb, aitäh. You know, maybe they're expecting something else. Võib-olla nad ootasid midagi muud. Or maybe they don't really care about what you gave. Võib-olla nad üldse ei hoolinud sellest, mis sa neile andsid. You know, how does that make you feel? Mis tunde see sinust You're tekitab? just like, man, I wasted money on them. Sa mõtled, kuule, ma raiskasin raha nende peale Have you niimoodi. ever felt that way after giving somebody a Kas gift? sa oled kunagi tundnud ennast niimoodi? I wish I would have just not done it. I could have given it to somebody else. Et sa mõtled pärast, et kuule, ma ei oleks pidanud seda talle andma, võib-olla oleks pidanud kellelegi teisele andma selle kingi. But we love to give to people that are like, oh, this is awesome. Aga on nii, meil meeldib anda asju inimestele, kellel on nagu, vau, kuule, täiega oli vaja seda. You know, it's a picture of your hand with some eyes on it or Et ma something. ei tea, sul on tegid mingi pildi, kus on mingi kaks silma ja nina tehtud siia. You know, and they're just like, that's fantastic. Kuule, see kingitus on, see on täiega lahe. You know, you're just like, oh, I'm so glad I gave that to Ja you. siis sa mõtled, kuule, mul on väga hea meel, et ma andsin sulle selle. You know, I think we need to be this way about the things of God. Ma usun, et me peaksime olema sedasi nagu Jumala asjade And He suhtes has ka. given us so much more than a picture of His hand. Sest Jumal on meile andnud kõvasti rohkem kui mingisugune nägu, mis on tehtud käitu peale. He has given us life.
ta on andnud meile elu, He has given us a future. ta on andnud meile tuleviku, He has given us a way out. ta on meile väljapääsutee, He's given us a way to have success. ta on andnud meile tee edukuseni, He's given us eternal life. ta on andnud meile igavese elu. All the things that God has given us, kõik need asjad, mis Jumal on meile andnud, we should not take it for granted. me ei peaks võtma neid iseenesestmõistetavana. Because the Bible says He paid the highest price for all that He's given to us. piibel ütleb, et tema maksis kõige kõrgemat hinda kõige selle eest, mis ta on meile andnud. And the promises of God are for now, ja Jumala tõotused kehtivad meie elust praegu and the promises of God are for all ja eternity. tema tõotused on aegade lõpuni ja igavesest ajast igavesti. And so you're only quiet about that kui sina hoiad tagasi, oled täiesti tasaga selle suhtes, when it's not real to you. kui see ja sa oled selline ainult siis, kui see ei ole tõene sinu But when jaoks. that becomes real to you, when those promises have changed your life, aga kui see muutub tõeliseks sinu jaoks, kui need tõotused on muutnud sinu elu, you're not going to be quiet. sa ei jää vaikseks selle asja suhtes. Now, I'm not saying you need to stand up in the bus and say, I'm going to heaven because Jesus saves me. nüüd ma ei ütle, et sa pead keset bussi üles kargama, ütlema, ma olen päästetud, ma pääsen taevasse, kui ma suren ja mis iganes, on ju. No, I'm not saying be weird. ei, ma ei ütle, et ära ole päris veidrik. I'm just saying that the people around you will know what it is that you believe. ma ütlen lihtsalt, et inimesed sinu ümber saavad teama seda, mida sinu usud. That they will know that you are somebody who trusts in God in every et situation. nemad teavad, et sina oled keegi, kes usaldad Jumalat igas olukorras. And then let them stand back and begin to watch your life and see how blessed you are day by ja day. siis luba neil kõrvalt vaadata seda, kuidas Jumal õnnistab sinu igat päeva. And that is what is going to be some of the greatest advertisements for God. ja see on miski, mis on nii-öelda parim reklaam Jumalast sellele maailmale. It's when you are bold to speak about what you believe and then let people watch it come to pass. ja on see, kui sina oled julge inimestele rääkima sellest, mida Jumal on teinud sinu elus ja lased neil näha ja vaadata seda, kuidas see toimib päris elus. And sinu elus. once the promises of God become real, ja kui Jumala tõotused muutuvad elavaks ja tõeliseks sinu you're jaoks, not going to be able to be quiet anymore. siis sa ei suuda ennast enam vakka hoida. You know, you're not going to come to church and just sit there quietly and just, sa ei tule enam kogudusse lihtsalt niimoodi, et ma istun seal vaikselt. thank God for all that He's done for us. aitäh kõige sellest, mis Jumal on teinud. I think that we should be expressive. ma usun, et me peaksime väljendama That seda. we should be people that are just, out of our life, we are thanking God day by day. et läbi oma elu me lihtsalt iga päev täiega täname Jumalat sellest, mida ta on teinud. When you know and believe that what God said is true. kui sa tead ja usud seda, mida Jumal on teinud, et see vastab tõele. So, Jeremiah here, he didn't really want to talk for God because when he did, everybody jumped on him. Jeremiah ei tahtnud väga nagu rääkida Jumalast, sellepärast et iga kord, kui ta tegi seda, siis kõik nagu kargasid talle kallale. Because some of the things that Jeremiah said weren't always, so positive. sest väga tihti need asjad, mida Jeremiah, mis tal öelda oli, need ei olnud kõige positiivsemad asjad. Because the people were not acting very godly. Sest inimesed ei käitunud väga jumalakartlikult. And some of the things that he said when he began to speak to the people, he was like, you guys need to change. You guys need to do better. Ja mõnikord, kui Jeremiah oma suu lahti tegi, et rääkida rahvale Jumalast, siis ta väga tihti pidi ütlema, et kuule, et see viis, kuidas te käitute, on täiega vale, te peaksite parandama meelt ja muutuma. And he got to the point where he's like, I don't want to talk for God anymore because every time I do, people get mad at me. Ja ta jõudis sellesse kohta, kus ta mõtles, et kuule, ma väga ei taha enam öelda seda, mida Jumal tahab, et ma ütleksin, sellepärast, et inimestele ei meeldi see, mida ma ütlen neile. But then he said, but I can't keep quiet. Ja siis ta ütles, ma ei suuda ennast tagasi hoida. I've got to speak the word. Ma pean Jumala sõna rääkima. And then a little bit later on, a couple chapters later, in Jeremiah chapter 23, Ja natukene hiljem paar peatükki edasi Jeremiah 23. peatükis now there was a time that there were false prophets that began to rise up. seal olid ühed valeprohvetid, kes hakkasid üles tõusma. And they were trying to pass off their ideas as God's ideas. Ja nad tahtsid hakata nii-öelda oma ideesid andma nagu, et need on nagu Jumala ideed. I think we still need to be careful with this today. Aga ma usun, et me isegi tänapäeval peaksime olema ettevaatlikud selliste asjade suhtes. People trying to pass off what they think as what God says. Kus inimesed hakkavad nii-öelda enda mõtteid ja ideid ütlema, et kuule, see on Jumala. This is why I do, I try so hard to make sure that everything that we teach here is based on Bible principles. Sellepärast mina tahan väga kindel olla selles, et mis iganes siin koguduses saab kuulutatud, saab olema baseeritud Jumala sõnale. But, the Lord got angry. Aga tead, Jumal sai väga pahaseks. And he was mad at these people mad at these, religious guys for trying to deceive the people. Jumal oli väga pahane nende religioossete inimeste peale, kes üritasid rahvaid petta.
let me just say it this way. aga ma ütlen seda niimoodi. You can be wrong tead, sa võid eksida and nothing really happen. ja mitte midagi ei juhtu selle tõttu. You could do things that are not godly sa võid teha selliseid asju, mis ei ole just jumala kartlikud and nothing bad will come to you. ja mitte midagi halba ei sünni sinu elus selle tõttu. But if you start deceiving people, aga kui sina hakkad inimesi petma or if you start influencing people in the wrong way, või valetama neile või mõjutama neid mingil valel viisil, God is going to show up and he is going to stop it. siis Jumal ilmub kohale ja Jumal peatab selle. God is not going to allow you to hurt other people Jumal for ei very long. lase sinul teha haiget teistele inimestele väga pikka aega. And so when this began to happen, siis kui see hakkas sündima, Jeremiah spoke up again. siis Jeremia tegi jälle suu lahti. In Jeremiah 23 and verse 28 and 29. Jeremia 23 peatükk ja 28 ja 29 salmid. It says, "Let the prophet who has a dream recount the dream, but let the one who has my words speak it faithfully. For what has straw to do with grain, declares the Lord." 29 salm, prohvet, kellel on olnud unenägu, jutustagu oma unenägu, aga kellel on minu sõna, kõnelgu mu sõna kui tõde. Mis on õlgedel tegemist puhta viljaga, ütleb isand. There's a difference between wheat and straw. Et õlgedel ja puhtal viljal seal on väga suur vahe. Wheat can sustain you, straw is just a filler. Et see vili saab tõesti toita sind, need õled ei anna sulle mitte midagi. And here in verse 29, 29. salmis ütleb, it goes on to say, is not my word like fire, declares the Lord, and like a hammer that it breaks the rock into pieces? Eks mu sõna ole nagu tuli, ütleb isand, või nagu vasar, mis purustab kalju. God's word, it says in these two verses, God's word is like three things. Nendes kahes salmis sinna ütleme, et Jumala sõna on nagu 3 asja. It's like food, Et see on nagu toit, it's like fire, see on nagu tuli and it's like a hammer. ja see on nagu vasar. And those three things we think have nothing in common. Ja me mõtleme, et kuule, nendel 3 asjal pole mitte midagi, mingisugust seost. Food, Toit, fire, and a hammer. tuli ja vasar. But they have everything in common Aga neil on väga palju ühist, when it comes to the word of God. mis puudutab Jumala sõna. Because the word of God will come and it will change things for you. Sest Jumala sõna saab tulla ja muuta asju sinu jaoks. We can get nothing. Me võime tulla kokku, kuulda Jumala sõna ja mitte midagi saada sellest. We can get burned out. Me võime ka läbi põleda. And we could be broken into pieces. Me võime saada tükkideks murtud. And that's what God does to stubborn people. Ja see on midagi, mida Jumal teeb selliste põikpäiside inimestega. When the word comes to stubborn people, they don't get anything out of it. Kui Jumala sõna tuleb põikpäiside inimeste juurde, siis nad ei saa sellest mitte midagi. They just get burned up and they don't really burn. Et see nagu põleb nende jaoks, aga siis see nagu ei põle ka. And the things that they have, they're just smashed. Ja need asjad, mis nad nagu saavad, need lihtsalt pekstakse laiali. Because they want their way. Ja nad tahavad, et asjad oleks täpselt nii, nagu nemad tahavad, et asjad oleks. But the word of God can come and strengthen you. Aga Jumala sõna saab tulla ja tugevdada sind. It can come and purify you. Saab tulla ja puhastada sind. And it can come and it can build you up. Ja see saab tulla ja ehitada sind ülesse. And so what do you want the word to do? Ja mida sina tahad, et Jumala sõna teeks sinu jaoks? Nothing, or to feed you? Kas mitte midagi või et see toidaks sind? Do you want it to burn you up, or do you want it to purify you and make you better? Kas sa tahad, et see lihtsalt põletaks su läbi või et see puhastaks sind seesmiselt? Or do you want it to break you down, or do you want it to build you up? Või sa tahad, et see lammutaks sind laiali või et see ehitaks sind ülesse? I think we need to receive the nourishment from God's word daily. Ma usun, et me peaksime vastu võtma seda kosutust Jumala sõnast igapäevaselt. And so I want to just look at this here a little bit. Ma tahan, et me vaataksime seda natukene. And how do you get the word to come alive in you in this way? Kuidas sa võid saada Jumala sõna elavaks enda sees sellisel viisil? How do we get the word of God to burn in us like God wants to Kuidas me do? võime saada Jumala sõna leegitsema enda sees, How nii do nagu Jumal we tahaks? get the promises of God working for us in our lives? Kuidas me võime saada Jumala tõotused toimima enda elus ja enda elu Well, jaoks? first of all, I think that you need to know that God's word is alive and powerful. Esiteks ma arvan, et sa peaksid teadma seda, et Jumala sõna on elav ja väeline. You've got to know it. Sul on vaja teada seda. You've got to know what God has done for you. Sa pead teadma seda, mida Jumal on teinud sinu jaoks. You've got to know that when he speaks, it's not just for blah, blah, blah. Sul on vaja teada, et kui Jumal teeb suu lahti, siis ei ole lihtsalt blä, blä, blä. Some of you might think that about me when he speaks. Mõni it's teist blah, mõtleb, blah. et mina olen selline. No, but when God speaks, when his word is spoken, Aga kui Jumal teeb suu lahti, kui Jumal räägib midagi, it's for a purpose. siis on kindla eesmärgiga. Always. Alati. Every story in the Bible is there
for a purpose. iga lugu piiblis on seal eesmärgiga. Everything written about Jesus is written for a purpose. kõik, mis on Jeesusest kirja pandud, on seal eesmärgiga. Everything written about what he desires to do for us is written for a purpose. kõik, mis on kirja pandud selles suhtes, mida tema igatseb teha meie elus meie jaoks, on seal eesmärgiga. Go with me to Hebrews chapter 4. Läheme palun kirja Heebrealastele 4. peatükki. Hebrews chapter 4, and I want to look here at verse 12. kiri Heebrealastele 4. peatükki, ma tahan 12. salmist lugeda. Listen to what... on this, jah? No, well, let's do both. Okay. Okay, if you're not ready, then we'll just... No, I got it. Okay, Hebrews chapter 4, verse 12, it says, "For the word of God is alive and active and sharper than any double-edged sword. It penetrates even the dividing of the soul and the spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of his heart." kiri Heebrealastele 4. peatükk ja 12. salm. Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheteraline mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi ning on südame meelsuse ja kaalutluse hindaja. Let me read this to you out of the Amplified Bible. It gives a little bit more expression to the Greek language. ma loeksin seda laiendatud pilvi tõlkest, mis ütleb seda natukene, kasutab rohkem neid termineid, mis hebreakeelses kirjas on. It says here, "For the word of God is living and active and full of power, making operative, energizing and effective." Jumala sõna, sest Jumala sõna on elav ja tõhus ning täis väge, muutes ta tegutsevaks, virutavaks ja efektiivseks. It is sharper than any two-edged sword. ta on vahedam kui ükski kaheteraline mõõk. It penetrates as far as the division of soul and spirit, the completeness of a person. Ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, mis on inimese täielikkus. And both the joints and the marrow, the deepest part of our nature. Ning liigesed ja üdi, mis on meie loomuse kõige sügavamad osad. Exposing and judging every thought and intention of the heart. Paljastades ning hinnates meie südame meelsuse ja mõtted. So the word of God is powerful and effective. Nii et Jumala sõna on väeline ja efektiivne. The word of God is alive. Jumala sõna on elav. And when we allow it to come into our hearts and into our lives, Ja kui meie laseme sellel tulla oma ellu ja oma südamesse, it divides things for us. siis see eristab asjad meie elus. What do I mean it divides it? What is the Bible trying to say? Mida piibel üritab öelda selle eristamisega? Getting the word of God into you See, et sa saaksid Jumala sõna enda sisse, is going to begin to make things very clear for you. hakkab muutma asju väga selgeks sinu You're jaoks. going to begin to know what's right and what's wrong. Sa esiteks saad teadma, mis on õige ja mis on vale. You're going to begin to know what's of me, what's of the world, and what's from God. Sa saad teadma, mis on minust, mis on maailmast ja mis on Jumalalt. You're going to begin to know the areas that you need to work on and the areas that you're doing well in. Sa saad teada saama asju, mis on positiivsed sinu elus ja mis toimuvad sinu elus. The word of God will cheer you on, Jumala sõna saab ergutada sind and the word of God will correct you. ja see saab ka korrigeerima sind. The word of God will speak into your situation. Jumala sõna saab kõneleda sinu olukorda. And you will know the will of God in every situation when you know the word. Ja kui sa tunned Jumala sõna, siis sa võid teada Jumala tahet igas olukorras. And so I think we need to feed on this. Ja ma usun, et me peaksime toituma sellest. We need to get God's word in us every day. Me peaksime iga päev saama Jumala sõna enda sisse. And when we do that, his word is going to come alive in us. Kui me seda teeme, siis Jumala sõna saab muutuda elavaks meie jaoks. And the word of God living in you will be powerful when it comes out of you. Ja kui Jumala sõna elab sinu sees, siis kui ta sinust välja tuleb, siis see on väeline. Let the fire of God's word do its work in you. Las Jumala sõna ja Jumala sõna tuli teeb tööd sinu sees. Get it in you and then let it come out of you. Saa see enda sisse ja siis lase see endast välja tulla. His word is powerful and it is alive. Sest tema sõna on väeline ja see on elav. And another thing that we need to do Ja üks asjadest, mis meil veel on vaja teha, is we need to meditate on the word day and night. on see, et meil on vaja mediteerida Jumala sõna üle. We need to do this every Me day. peaksime tegema seda iga päev. What do you mean, meditate the word? Mis tähendab mediteerida Jumala sõna üle? That means just to be thinking about it. See tähendab, et sa lihtsalt mõtled selle peale. That you're just running it through. Okay, God said this, God said this, God said Et this. sa mõtled oma peas, mida Jumala sõna ütles, et Jumal ütles seda, Jumal ütles seda. This promise belongs to me. Et kuule, see tõotus, see kuulub mulle. I am healed by Jesus. I am healed by Läbi Jesus. Jeesuse ma olen terveks tehtud, läbi Jeesuse ma olen tervise saanud. By the stripes of Jesus, I have life and health.
Jeesuse vermete läbi mulle kuulub elu ja tervis. I am healed. Ma olen terveks I saanud. can live every day with godly health. Ma võin elada iga päev jumaliku tervisega. This is meditating the word Vot where you see just on mediteerimine, kui sa mediteerid Jumala sõna say üle. it to yourself over and over and over Et and sa over. tuletad endale seda meelde, et sa pead seda meeles, sa mõtled selle üle. And the more you think about that, the more you're processing that, the more real it will become. Ja mida rohkem sa mõtled selle üle, mida rohkem sa seedid, seda elavamaks see muutub sinu sees. This needs to be a daily thing for Ja see on us. midagi, mida me peaksime tegelikult tegema iga päev. Proverbs chapter 4, let's turn there. Õpetussõnad 4. peatükk ja lähme sinna. Proverbs chapter 4 and verse 20, and I want to read this out of the Amplified Bible. Õpetussõnad 4. peatükk ja ma tahan lugeda seda ka laiendatud piiblitõlkes. It starts with verse 20. It says, "My son, pay attention to my words and be willing to learn. Open your ears to my sayings." Õpetussõnad 4. peatükk 20-22. Mu poeg, pane tähele mu sõnu ja ole valmis õppima, pööra oma kõrv mu kõnede poole. Be willing to learn. Ole valmis õppima. And then verse 21 says, "Do not let them escape from your sight, but keep them in the center of your heart." 21 salm ütleb, ära kaota neid enese silmist, hoia neid oma südame keskmes. On the inside. Oma sees, hoia neid enda sees. Not just that I have a Bible in my bag, Mitte lihtsalt, et mul on piibel kotis olemas, but that I have his word in me. vaid et see elav sõna on sinu sees olemas. And verse 22 says, "For they are life to those who find them, and healing and health to all their flesh." 22 ütleb, et sest need on eluks sellele, kes need leiab ja terviseks kogu ta ihule. The word of God will bring healing if you need it, Jumala sõna toob tervise, kui sa vajad seda. but the word of God will give you health every day. Aga Jumala sõna saab anda sulle tervist igaks päevaks. And so find and know and learn the promises of God. Nii et leia ja tea ja tunne Jumala teotisi sinu jaoks. Let the word of God penetrate deep into your heart. Las Jumala sõna tungib sügavale sinu sisse. Let the word of God set your heart on fire. Las Jumala sõna paneb põlema sinu südame. Get excited about what God has promised. Saa põnevust enda sisse selle suhtes, mida Jumal on tegemas. There's nothing more sad to me than a Christian who's not excited about God. Minu suhtes pole midagi väga kurvemat kui kristlane, kes ei tunne põnevust Jumala sõna üle. And I'm going to do my best to make you not sad. Ja ma tahan anda oma parima, et sa ei oleks kurb. I'm going to try to teach it in a way that will be real. Ma tahan õpetada seda sellisel viisil, et see oleks tõeline. I'm going to try to encourage you. Ma tahan julgustada sind. But if you insist on being a sad Christian, Aga kui sina nõuad, et sa pead olema üks kurb kristlane, there's nothing I could do about that. siis tegelikult ma ei saa sinna mitte midagi parata. But I'm telling you what, my heart breaks for somebody who doesn't take this and make it real for them. Aga ma ütlen sulle, et mul on tõsiselt kurb vaadata, kui keegi kuuleb neid sõnu ja ei taha neid praktiseerida oma elus. We need to let the word of God get in us Me peame saama Jumala sõna enda sisse, so that the word of God will come out of us. selleks, et Jumala sõna saaks meist välja tulla. You know, I think the word in your heart, it needs to be like a sponge. Ma usun, et Jumala sõna peaks sinu sees olema nagu käsn. You know, have you ever had a wet sponge Kas sa oled kunagi märga käsna enda and käes you hoidnud? put pressure on the sponge? Ja siis, kui sa pigistad seda käsna, What happens? mis juhtub? Water comes out. Vesi tuleb välja sealt, on nii? You know, it could be dry everywhere around it, Kõik ja selle käsna ümber võib kuiv olla. but you put pressure on the sponge and water is going to come out when it's full. Kui sa asetad survet natukene selle käsna peale, siis kuna sa vett täis, siis vesi voolab välja sealt. But, you know, and I think it should be the same way with the word of God in us. Ja ma usun, et Jumala sõnaga meie sees peaks samamoodi olema. When the pressure comes, Et kui tuleb see surve, what's in you is going to come out of you. siis see, mis on sinu sees, tuleb sinust välja. So when pressure comes, what is your reaction? Nii et kui sinu elus tekib mingisugune surve, siis milline on reaktsioon? Do you start cussing? Kas sa hakkad vanduma, ropendama? You know, do you get angry? Kas sa muudud pahaseks? Do you worry? Kas sa hakkad muretsema? Do you become afraid? Kas sa hakkad kartma? What happens when the pressure comes on you? Mis juhtub, kui surve siin elus tuleb sinu Do you elule? go into your shell kind of like a turtle and just nobody look at me, nobody look at me? Kas sa lähed oma kilbi sisse nagu kilpkonn ja siis oled, ärge keegi lööge mind, ärge keegi teek mulle mitte midagi. How you react to pressure is going to really show what's in you. Sest see viis, kuidas sina reageerid mingisuguse survere, see näitab, milline sa tegelikult oled. But when pressure comes and the word of God is in you, Aga kui surve tuleb ja Jumala sõna on sinu sees, then the word of God is going to come out of you. siis Jumala sõna tuleb sinust välja. Tough day at work? Karm päev töö juures, Man, let the word come out of you and build you back up. las Jumala sõna tuleb sinust välja ja ehitada sind uuesti ülesse. You're having a problem with a relationship? Kui sul on mingisugune probleem mingisuguse suhtega,
the word of God will come out and fix it. Jumala sõna tuleb välja ja teeb selle korda. You having a problem in your body? Kui sul on mingisugune probleem sinu ihus, The word of God will come out and fix siis it. Jumala sõna tuleb sinust välja ja teeb selle korda. You having a problem in your finances? Kui sul on probleem finantsides, Anybody felt financial pressure? kas keegi on mingisugust finantsilist survet kunagi tundnud? I know what that's all about. Ma tean küll, mida see tähendab. Let the word of God come out. Aga las Jumala sõna tuleb sinust välja. Let the word of God come out. Las Jumala sõna tuleb välja sinust. Let the word of God come out. Las Jumala sõna tuleb välja sinust. Nothing else. I don't want anything else to come out of me except for the word of God. Ma ei taha, et minust mitte midagi muud välja tuleks kui Jumala sõna. Now, am I perfect? Nüüd, kas ma olen täiuslik? There's sometimes if I'm caught off guard, I'm just like, why did this happen? On aegu, kui ma ei talitse ennast, siis ma olen nagu, kuule, miks see juhtus? You know, my immediate reaction is to stand up and be a man. Esimene reaktsioon on see, et ma tõusen püsti, ma olen mees. I can handle this. Sellega tulen ma küll toime. You know, but I've got to remind myself, wait, no. It's his strength, not my strength. Aga ma pean meeles pidama, et kuule, et ma ei ela mitte enda jõust, vaid ma elan Jumala jõust. It's what he can do for me, not what I can do for him. Et asi on selles, mida Jumal saab minu jaoks teha, mitte selles, mida mina saan enda jaoks So teha. I might not be perfect, but I'm doing my best at getting better. Seega mina võib-olla ei ole täiuslik, aga mina annan enda parima, et muutuda paremaks. And I'm encouraging you to get the word of God in you. Mina julgustan, et saa Jumala sõna enda sisse. So when the pressures of life come, the word of God rises out. Et kui elusurved tulevad, siis Jumala sõna voolab välja sinust. Stand on the word of God. Jää seisma Jumala sõna peale. And you're going to be safe and you're going to be secure in your life. Ja sa oled täiesti kindlas ja ohutus kohas oma elus. Let your words be filled with God's words. Las sinu suu ole täidetud Jumala sõnadega. Amen. Amen. If you'll do that, your words will become words of fire. Kui sa teed seda, siis sinu sõnad on leegitsed ja tules olevad sõnad. Because God's word is a fire. Sest Jumala sõna on tuli. And when your words begin to be God's words, fire is going to come out Ja of kui you. sinu sõnad on nagu Jumala sõnad, siis tuli tuleb sinu suust. And there's nothing that the devil can do to stop Ja you. mitte midagi ei ole, mida saatan saab teha, et takistada sind. People can't stop you. Inimesed ei saa peatada sind. Situations can't stop you. Olukorrad ei saa peatada sind. Because the word of God is alive and it is the only thing that matters. Sest Jumala sõna elab ja see on ainus, mis loeb. And you begin to speak the very words of God. Ja sa hakkad rääkima Jumala sõnu. That's what's so awesome. See on see, mis on niivõrd vinge ja väeline. Is that my words can become like God's Et words. minu sõnad saavad olla nagu Jumala sõnad. That I could speak over sickness that tries to get on my body and it has to go. Et mina saan rääkida haiguste üle, mis on minu elus ja need peavad lahkuma sealt. Because my word has become his word. Sest minu sõnadest on saanud Jumala sõnad. My words can be words of fire. Minu sõnad saavad olla leegitsevad nagu Jumala sõnad. Words of life. Elu täis sõnad. Words of strengthening and encouraging. Sõnad, mis on täis tugevust ja julgustust. Words that are powerful like a double-edged sword. Sõnad, mis on tugevad ja teravad nagu kaheteraline mõõk. Words that make everything clear and you can see things right. Sõnad, mis teevad iga asja selgeks ja sa näed igat asja väga õigesti. They can be energizing and effective. Need võivad olla jõudu andvad ja efektiivsed. This is what God's word in our mouth can be like. Vot selline saab olla Jumala sõna meie suus. You know, faith grows in your heart by reading the word and by hearing the Sest word. tead, usk sinu südames kasvab läbi selle, et sa loed Jumala sõna, et sa kuuled Jumala sõna. And as you hear the word of God, the Bible says that your faith is going to grow. Ja kui sina kuuled Jumala sõna, siis Piibel ütleb, et sinu usk kasvab. That's why we come to church. Sellepärast me käimegi koguduses. So that our faith will grow. So we'll Et be encouraged. meie usk saaks kasvada ja et me saaksime julgustatud. But when you begin to speak the word back to the Lord, Aga kui sina hakkad Jumala sõna tagasi rääkima Jumalale, that is when the word becomes alive and powerful for you. siis seal muutub Jumala sõna elavaks ja tõeliseks sinu jaoks. So when you hear the word, your faith grows. Ja kui sina kuuled Jumala sõna, siis sinu usk kasvab. And when you speak the word, it becomes alive and powerful like a sword. Ja kui sina räägid Jumala sõna, siis see muutub elavaks ja tõeliseks ja teravaks nagu kaheteraline mõõk. This kind of a prayer life, this kind of faith, Selline palveelu, vaat selline usk, it is exciting. vaat see on põnevust You tekitav. know, it's not a boring Christian life. Et see ei ole enam igav kristlase elu. And if your Christian life has become boring, you can change that. Ja kui sinu kristlase elu on muutumas igavaks, siis sina saad muuta seda. Get the word of God in you Pane Jumala sõna enda sisse. and let the word of God come out of Ja you. las Jumala sõna tuleb välja sinu seest. And so his commandments and what he wants for you, Ja tema käsud ja see, mida Jumal tahab sinu elu jaoks. his love for you,
tema armastus sinu vastu. Everything that he has said and everything that he has done. Kõik, mis tema on öelnud, kõik, mis tema on teinud. You need to know it is for your good. Sul on vaja teada, et see on sinu jaoks, see on sinu heaks. And so when it comes to the word of God, don't think, well, it's not really important. Ja mis puudutab Jumala sõna, siis ära lihtsalt mõtle, et kuule, et see ei ole tegelikult väga tähtis. Or it's only something that we do in church. See on lihtsalt midagi, mida me teeme koguduses. But it should be so, such a part of you that that's what comes out of you. Ei, see on väga oluline, et see on midagi, mis tuleb välja sinu seest. And when you realize the passion that Jesus has for you, Kui sina mõistad seda kirge, mis Jeesusel on sinu when suhtes, you realize the love that he has for kui you, sina mõistad seda armastust, mis Jeesusel on sinu vastu, when you believe in the sacrifice that he has made for kui you, sina usud seda ohvrit, mis tema on toonud sinu jaoks, when you know that he's going to return again and come and take you away, kui sa tead, et tema tuleb tagasi ja võtab sind endaga kaasa, there's fire that gets on the inside of you. siis sinu sisse tuleb selline tuli. There's something inside of you that nobody can take away. Siis sinu sees on midagi, mida keegi ei saa sinult ära võtta. They could put you in a prison in Siberia and you could have fire. No võivad panna sind vangi kas või Siberis ja sa oled täis tuld. They could take every earthly possession you have and you would still have fire. Nad võivad võtta kõik, mis sul siin maa peal on ja sa võid olla täis tuld. Because what is in you can never be taken Sest from see, you. mis on sinu sees, seda ei saa mitte keegi mitte kunagi ära võtta. Get it in you. Aga pane see enda sisse. You know, we see this in so many stories throughout the Bible. Me näeme seda nii paljudes lugudes Jumala sõnas. People that knew the promise of God, no matter what the situation, they had peace and were on fire. Inimesed, kes teadsid Jumala sõna ja nad tundsid selle läbi ja lõhki ja kus iganes nad olid tules. Old Testament and New Testament. Nii vanas kui ka uues testamendis. There in the Old Testament, they threw 3 boys into a real fire. Seal vanas testamendis on üks lugu, kuidas visati 3 poissi päris tule sisse. They threw them into the furnace that was burning hot as they could make it go. 3 kutti visati ahju ja lihtsalt taheti nad maha põleksid. And they walked in with peace, Nad läksid sinna sisse, nad olid rahu täis. knowing that God's word is true. Teades, et Jumala sõna on tõde. I'm going to stand for my God and my God will stand for me. Mina seisan oma Jumala eest ja Jumal seisab minuga koos. And the Bible says that they walked out of that fire. They didn't even smell like smoke. Ja Piibel ütleb, et nemad astusid sealt ahjust välja, nendest leekidest välja ja neil ei olnud isegi suitsuhaisu And küljes. the soldiers that went to throw them into the fire, they all died because of the heat. Ja need sõdurid, kes läksid sinna neid ahju viskama, need said surma sellepärast, et nii suur kuumus oli seal. They went to a real fire. Nad läksid päris tulle. You think you have, fire in your life Ja sina mõtled, kuule, minu elus on tuli in a bad way? ja halvas mõttes. These guys had real fire. Need tüübid pidid päris lõkkesse minema. But they kept their faith, they kept their trust in Jesus. Aga nad hoidsid oma usku Jeesuses. And no matter what their situation, they were going to believe God. Ja mis iganes nende olukord ka ei oleks olnud, nad uskusid Jumalat. Because they trusted His word was true over everything. Nemad teadsid, et tema sõna on nii üle kõige muu on tõde. What about you? Aga kuidas on asjalood sinuga? Well, I got this electric bill for 2 times more than normal. Kuule, mul selle kuu elektriarve oli 2 korda suurem kui tavaliselt. What am I going to do? Mida ma teen? Now I got to pay for this and I got to pay for that. Nüüd ma pean selle eest maksma, nüüd ma pean selle peale What are we going maksma. to do? Aga mida ma nüüd teen? No, you need to turn around. You need to say, my God provides. Ei pööra ümber ja ütle, Jumal varustab. God, your promise is that you will always take care of me. Jumal, sinu tõotus on see, et sina alati kannad hoolt minu eest. And I put you first, and so I trust that you're gonna bless me and get me Mina out. panen sind esimesele kohale ja ma usun, et sina tood mind sellest olukorrast läbi. Let the word be a fire in you Las to Jumala- bring you through any fire the world tries to put Las on you. Jumala sõna olla tuli sinu elus, mis toob sind igast olukorrast läbi, kus sa oled. And the world that we live in today, Ja see maailm, kus me praegu elame, really there is no excuse for you not to have the word of God in you. tead, sul ei ole mitte mingisugust ettekäänet, et Jumala sõna ei peaks olema sinu sees. Don't try to give me excuses or don't try to excuse yourself for not knowing the Bible. Ära hakka mingisuguseid ettekäändeid tooma, et kuule, et ma ei pea teadma Jumala sõna. There is so much information out there today. Tänapäeval on meil nii palju informatsiooni, mis on kättesaadav. There is so much revelation that we have been given in this generation concerning the Word of God. Praeguses põlves meil on nii palju ilmutusi antud, mis puudutab nagu Jumala sõna. God's Word is easier for us to receive now. Kindlas ja ohutus kohas oma elus. Let your words be filled with God's words. Las sinu suu olla täidetud Jumala sõnadega. Amen. Amen. If you'll do that, your words will become words of fire. Kui sa teed seda, siis sinu sõnad on leegitsed ja tules olevad sõnad. Because God's Word is a fire. Sest Jumala sõna on tuli. And when your words begin to be God's words,
fire is going to come out ja of kui you. sinu sõnad on nagu Jumala sõnad, siis tuli tuleb sinu suust. And there's nothing that the devil can do to stop ja you. mitte midagi ei ole, mida saatan saab teha, et takistada sind. People can't stop you. Inimesed ei saa peatada sind. Situations can't stop you. Olukorrad ei saa peatada sind. Because the word of God is alive and it is the only thing that matters. sest Jumala sõna elab ja see on ainus, mis loeb. And you begin to speak the very words of God. ja sa hakkad rääkima Jumala sõnu. That's what's so awesome. see on see, mis on niivõrd vinge ja väeline. Is that my words can become like God's et words. minu sõnad saavad olla nagu Jumala sõnad. That I could speak over sickness that tries to get on my body and it has to go. et mina saan rääkida haiguste üle, mis on minu elus ja nad peavad lahkuma sealt. Because my word has become His word. sest minu sõnadest on saanud Jumala sõnad. My words can be words of fire. minu sõnad saavad olla leidsevad nagu Jumala sõnad. Words of life. elu täis sõnad. Words of strengthening and encouraging. sõnad, mis on täis tugevust ja julgustust. Words that are powerful like a double-edged sword. sõnad, mis on tugevad ja teravad nagu kaheteraline mõõk. Words that make everything clear and you can see things right. sõnad, mis teevad iga asja selgeks ja sa näed igat asja väga They õigesti. can be energizing and effective. ja võivad olla jõudu andvad ja efektiivsed. This is what God's word in our mouth can be like. Vot selline saab olla Jumala sõna meie suus. You know, faith grows in your heart by reading the word and by hearing the sest word. tead, usk sinu südames kasvab läbi selle, et sa loed Jumala sõna, et sa kuuled Jumala sõna. And as you hear the word of God, the Bible says that your faith is going to grow. ja kui sina kuuled Jumala sõna, siis Piibel ütleb, et sinu usk kasvab. That's why we come to church. sellepärast me käimegi koguduses. So that our faith will grow. So we'll et be encouraged. meie usk saaks kasvada ja et me saaksime julgustatud. But when you begin to speak the word back to the Lord, aga kui sina hakkad Jumala sõna tagasi rääkima Jumalale, that is when the word becomes alive and powerful for you. siis seal muutub Jumala sõna elavaks ja tõeliseks sinu jaoks. So when you hear the word, your faith grows. ja kui sina kuuled Jumala sõna, siis sinu usk kasvab. And when you speak the word, it becomes alive and powerful like a sword. ja kui sina räägid Jumala sõna, siis see muutub elavaks ja tõeliseks ja teravaks nagu kaheteraline mõõk. This kind of a prayer life, this kind of faith, selline palveelu, vot selline usk, it is exciting. vot see on põnevust You tekitav. know, it's not a boring Christian life. et see ei ole enam igav kristlase elu. And if your Christian life has become boring, you can change that. ja kui sinu kristlase elu on muutumas igavaks, siis sina saad muuta seda. Get the word of God in you pane Jumala sõna enda sisse and let the word of God come out of ja you. las Jumala sõna tuleb välja sinu seest. And so his commandments and what he wants for you, ja see, tema käsud ja see, mida Jumal tahab sinu elu jaoks, his love for you, tema armastus sinu vastu, everything that he has said and everything that he has done, kõik, mis tema on öelnud, kõik, mis tema on teinud, you need to know it is for your good. sul on vaja teada, et see on sinu jaoks, see on sinu heaks. And so when it comes to the word of God, don't think, well, it's not really important. ja mis puudutab Jumala sõna, siis ära lihtsalt mõtle, et kuule, et see ei ole tegelikult väga tähtis. Or it's only something that we do in church. et see on lihtsalt midagi, mida me teeme koguduses. But it should be so, such a part of you that that's what comes out of you. ei, see on väga oluline, et see on midagi, mis tuleb välja sinu seest. And when you realize the passion that Jesus has for you, kui sina mõistad seda kirge, mis Jeesusel on sinu when suhtes, you realize the love that he has for kui you, sina mõistad seda armastust, mis Jeesusel on sinu vastu, when you believe in the sacrifice that he has made for kui you, sina usud seda ohvrit, mis tema on toonud sinu jaoks, when you know that he's going to return again and come and take you away, kui sa tead, et tema tuleb tagasi ja võtab sind endaga kaasa, there's fire that gets on the inside of you. siis sinu sisse tuleb selline tuli. There's something inside of you that nobody can take away. siis sinu sees on midagi, mida keegi ei saa sinult ära võtta. They could put you in a prison in Siberia and you could have fire. Nad võivad panna sind vangi kas või Siberis ja sa oled täis tuld. They could take every earthly possession you have and you would still have fire. Nad võivad võtta kõik, mis sul siin maa peal on ja sa võid olla täis tuld. Because what is in you can never be taken Sest from see, you. mis on sinu sees, seda ei saa mitte keegi mitte kunagi ära võtta. Get it in you. Aga pane see enda sisse. You know, we see this in so many stories throughout the Bible. Me näeme seda nii paljudes lugudes Jumala sõnas. People that knew the promise of God, no matter what the situation, they had peace and were on fire. Inimesed, kes teadsid Jumala sõna ja nad tundsid selle läbi ja lõhki ja kus iganes nad olid tules. Old Testament and New Testament. Nii vanas kui ka uues testamendis. There in the Old Testament, they threw 3 boys into a real fire. Seal vanas testamendis on üks lugu, kuidas lisati 3 poissi päris tule sisse. They threw them into the furnace that was burning hot as they could make it go.
kolm kutti lihtsalt visati ahju ja lihtsalt taheti enam maha põleksid. And they walked in with peace, Nad läksid sinna sisse, nad olid rahu täis. knowing that God's word is true. Teades, et Jumala sõna on tõde. I'm going to stand for my God, and my God will stand for me. Mina seisan oma Jumala eest ja Jumal seisab minuga koos. And the Bible says that they walked out of that fire. They didn't even smell like smoke. Ja Piibel ütleb, et nemad astusid sealt ahjust välja, nendest leekidest välja ja neil ei olnud isegi suitsuhaisu And küljes. the soldiers that went to throw them into the fire, they all died because of the heat. Ja need sõdurid, kes läksid sinna neid ahju viskama, need said surma sellepärast, et nii suur kuumus oli seal. They went to a real fire. Nad läksid päris tulle. You think you have, fire in your life Ja sina mõtled, kuule, minu elus on tuli in a bad way? ja halvas mõttes. These guys had real fire. Need tüübid pidid päris lõkkesse minema. But they kept their faith, they kept their trust in Jesus. Aga nad hoidsid oma usku Jeesuses. And no matter what their situation, they were going to believe God. Ja mis iganes nende olukord ka ei oleks olnud, nad uskusid Jumalat. Because they trusted His word was true over everything. Nemad teadsid, et tema sõna on nii üle kõige muu on tõde. What about you? Aga kuidas on asjalood sinuga? Well, I got this electric bill for 2 times more than normal. Kuule, mul selle kuu elektriarve oli 2 korda suurem kui tavaliselt. What am I going to do? Mida ma teen? Now I got to pay for this and I got to pay for that. Nüüd ma pean selle eest maksma, nüüd ma pean selle pärast What are we maksma. going to do? Aga mida ma nüüd teen? No, you need to turn around. You need to say, my God provides. Ei pööra ümber ja ütle, Jumal varustab. God, your promise is that you will always take care of me. Jumal, sinu tõotus on see, et sina alati kannad hoolt minu eest. And I put you first, and so I trust that you're gonna bless me and get me Mina out. panen sind esimesele kohale ja ma usun, et sina tood mind sellest olukorrast läbi. Let the word be a fire in you Las to Jumala- bring you through any fire the world tries to put Las on you. Jumala sõna olla tuli sinu elus, mis toob sind igast olukorrast läbi, kus oled. And the world that we live in today, Ja see maailm, kus me praegu elame, really there is no excuse for you not to have the word of God in you. tead, sul ei ole mitte mingisugust ettekäänet, et Jumala sõna ei peaks olema sinu sees. Don't try to give me excuses or don't try to excuse yourself for not knowing the Bible. Ära hakka mingisuguseid ettekäändeid tooma, et kuule, et ma ei pea teadma Jumala sõna. There is so much information out there today. Tänapäeval on meil nii palju informatsiooni, mis on kättesaadav. There is so much revelation that we have been given in this generation concerning the Word of God. Praeguses põlves meil on nii palju ilmutusi antud, mis puudutab nagu Jumala sõna. God's Word is easier for us to receive now. Targemaks. In the eyes of the world, 25 years ago, they would have not looked at me and thought, there's a wise man. Sest maailmas inimesed 20 aastat tagasi võib-olla oleks vaadanud minu peale ja 25 aastat tagasi inimesed oleks vaadanud minu peale ja poleks öelnud, et kuule, see tüüp on tark. I was kind of a goofball. I was young and I wasn't very smart. Ma olin selline krutski vend natuke. ma ei olnud üldse tark. I never did well in school. Ma ei olnud koolis kõige tublim. If I got a 3, I was happy. Kui ma 3 sain kätte, ma olin väga õnnelik. At least I passed. Vähemalt sain läbi selle. I never applied myself to much. Et ma väga ei rakendanud ennast kuskil. But now today, 25 years later, On 25 aastat hiljem, people are coming to me and asking me questions about what to do in their lives. inimesed tulevad minu juurde küsima, et kuule, mida ma peaksin oma elus tegema. What happened? Mis on vahepeal juhtunud? Sometimes I sit in God's presence and I'm just like, you're amazing that you would use me. Vahest ma lihtsalt seisan Jumala ees ja ma olen täiesti hämmingus, et Jumal, see on täiesti imeline, kuidas sina saad kasutada mind. How did you get this out of me? Et kuidas sina minust sellise asja välja said? But to be honest with you, I know what the answer is. Aga tead, tegelikult, kui olles täiesti aus, siis ma tean, milles õige vastus on. It's putting my faith in God's word. Asi on selles, et ma panin oma usku Jumala sõnasse. And then I began to apply God's word to my life. Ma hakkasin rakendama Jumala sõna enda elus. And the more I have done that, the wiser I've become in my life. Mida rohkem ma olen seda teinud, seda targemaks ma olen muutunud. The more you do it, the wiser you're going to become in your Mida life. rohkem sina seda teed, seda targemaks saad ka sina muutuda. And then we begin to walk in the blessings of God. Siis me saame käia Jumala õnnistustes. What scripture are you standing Aga on? mis kirja koha peal sa seisad? Man, that was something that it changed my life. Tead, see oli miski, mis täielikult muutis mu elu. We're driving about 70 kilometers. I wanted to open the door and jump out. Sõitsime kuskil 70 kilomeetrit tunnis ja ma oleks tahtnud autost välja hüpata I was sõidu pealt. so embarrassed. I couldn't even think of a verse at that moment to tell him. Ma olin täiesti hävis ja ma ei suutnud väljagi mõelda mingisugust kirja kohta, mille peal ma seisaksin. Because I was believing God for something that had nothing to back it up. Sest ma uskusin Jumalalt midagi, millega mul ei olnud absoluutselt midagi, millega seda tagada. And I was so embarrassed. Ja ma täiega tundsin piinlikkust selle tõttu. And the Lord spoke to me out of that situation. This is what he told me. Ja selles olukorras Jumal rääkis mulle midagi ja see on see, mida ta ütles mulle. Never have a need that is not connected to a promise. Et
et tee niimoodi, et sul ei ole sellist vajadust, mis ei oleks Jumala sõna tõotusega tagatud. Never again allow a need in your life to not be connected to the promise of God. Et ära kunagi lase mingisugusel vajadusel, ära kunagi seisa mingi vajadusega Jumala ees niimoodi, et sul ei ole Jumala sõna tagamas sind. Because for every problem you're going to face in life, there is a promise that God will add to that. Sest iga probleem, mis sinu elus on, Jumala sõnas on mingisugune tõotus, mille pealt sa saad seista. And so you need to find in God's word what God said about your situation. Aga sa pead leidma Jumala sõnas selle tõotuse, mida Jumal on sulle lubanud selle olukorra suhtes. What has God said about your need? Mida Jumal on öelnud sinu vajaduse kohta? What has God already said about your future? Mida Jumal on sinu tuleviku kohta juba öelnud? What has God already said about your life? Mida Jumal on juba öelnud sinu elu kohta? What has God said? Mida Jumal on öelnud? What are you believing God for? Mida sina Jumalalt ootad? Okay, then what verse are you standing Okei, on? kui sa ootad seda Jumalalt, siis mida Jumala sõna ütleb selle kohta? What's the promise that you believe God Mis on see for? tõotus, mida sa Jumalalt ootad? And when you have a need, you need to ask yourself, what scripture am I Ja standing kui on? sul on mingisugune vajadus sinu elus, siis sa peaksid küsima enda käest, mis kirjakoha peal ma seisan? Don't just say, God, help me, Et ära lihtsalt ütle, et Jumal, aita mind. but say, God, I know you will help me because you have said. Vaid mine Jumala juurde ütle, et Jumal, ma tean, et sina aita mind sellepärast, et sina oled oma sõnas öelnud. Those are two prayers that are really different. Need on kaks palvet, mis on väga erinevad. God, help me, Jumal, aita mind. and God, I know you'll help me because you said. Või Jumal, ma tean, et sa aita mind sellepärast, et sina oled öelnud. One is a prayer of desperation, another can be a prayer of faith. Üks on selline hädapähi numbrile heistamine, teine on selline tõeline usupalve. And so we need to get into the word, Meil on vaja Jumala sõnas olla. study the word. Veda aega Jumala sõnas ja õpi tundma And seda. if you don't know a promise for your situation, ask a friend in church. Ja kui sina ei tunne või ei tea mingisugust tõotust Jumala sõnas oma vajaduse suhtes, siis küsi kellelgi, kes teab. Ask your pastor. Küsi oma pastorilt, küsi oma sõbralt siin koguduses. Throw me an SMS and say, Pastor, what about this? Saada mulle SMS-i, siis küsi pastorile, kuidas selle asjaga on. And I'll send you a list. Ja ma saadan sulle nimekirja. I had somebody ask me the other day, give me a verse for my family. Et keegi just see nädal küsis, et kuule, anna mulle mingi kirja kohta, kus ma saaksin seista oma pere suhtes. And about 45 minutes later, after I'd written down all these verses for it, I looked at the email. That's a long email. Kuskil 45 minutit hiljem, kui ma olin kõik need kirjakohad talle juba paika pannud, siis ma vaatasin, et väga pikk email tuli. But I want to help you to know what God has said. Aga ma tahan aidata sind, et sa teaksid, mida Jumala sõna ütleb selle kohta. I want you to know the truth about God's Ma word. tahan, et sa teaksid tõde Jumala sõna kohta. And if you don't know a verse to stand on, don't be too ashamed to ask. Ja kui sina ei tea mingisugust kirja kohta, mille najal seista, siis ära karda küsida. But then once you find out of a list or take that verse, and once you know that verse, Aga kui sa leiad need kirjakohad või mingisuguse kindla kirjakoha, mille peal seista, siis seisa selle peal. let it get in you. Las see tulla sinu sisse. Meditate on it. Mõtle selle üle. Think about it. Stir up your faith. Mediteeri selle peale, mõtle selle üle. Las see õhutab üles sinu usku. Then let the word of God come out of your mouth Ja siis las Jumala sõna tuleb sinu suust välja. concerning your family, your Mis situation. puudutab sinu peret, mis puudutab sinu olukorda. And to the one that has been given much, much will be required. Kellel on palju antud, sellest oodatakse palju. I used to think that, and I used to think, well, then don't give me nothing. Ma mõtlesin kunagi selle peale ja mõtlesin, kuule, et aga ära anna mulle siis küll mitte midagi. I don't want anything to be required from me, so don't give me anything. Et kuna ma ei taha, et keegi midagi minult ootaks, siis ära anna mulle mitte midagi. But really, you don't want to live that way. Aga tead, usu mind, sa ei taha elada niimoodi. That's when your life gets stuck. See on see koht, kus sinu elu võib täiesti toppama jääda. Everybody else goes forward, and you Kõik stay the teised same. lähevad edasi, aga sina jääd kuskile taha The mädama. day will come that you regret not getting more. Aga on tulevad päevi, kus sa kahetsed, et sa enamat ei saanud. When everybody else has left you behind, and you're still standing there, well, I Kus just kõik didn't teised know. jätavad su maha ja siis sa mõtled, kuule, miks mul mitte midagi ei ole. I just didn't know. Aga ma lihtsalt ei teadnud. No, if you know that responsibility comes from what you know, Aga kui sina tead, et vastutus tuleb vastavalt sellele, mida sina tead, then you need to become more responsible. siis sa pead lihtsalt muutuma vastutustundlikumaks. You need to grow up. Sa pead üles kasvama. You need to grow up naturally, and you need to grow up spiritually. Sa pead küpseks saama, sa pead üles kasvama nii normaalses mõttes kui ka vaimses mõttes. And when you are blessed by the word of God, Ja kui sind on õnnistatud Jumala sõnaga, when you receive the promise and the kui truth, sa võtad vastu tõotuse ja tõe, you need to know there is responsibility that goes along with what you know. siis sul on vaja teada, et vastutus kaasneb sellega, mida sina tead. And I'm telling you, let it burn
in your ma life. ütlen sulle, et las see põleb sinu sees. Let the word of God burn in you. Las Jumala sõna põleb sinu elus. Let his promise become so real that it's just like a fire that is in your bones. Las tema tõotused muutuvad nii reaalseks sinu jaoks, et see on nagu tuli, see on nagu leek That sinu kontides. you can't even hold it back. Et sa isegi ei suuda seda talitseda, sa ei suuda seda tagasi hoida. And what you're believing God for, it just comes out of your mouth. Et see, mida sina ootad ja usud Jumala, see tuleb sinu suust välja. And when somebody confronts you on what you're believing God for, Ja kui keegi hakkab sulle vastu rääkima selle suhtes, mida sina usud, the thing that comes out of you is not, well, I don't know, I sure hope it goes well. siis see, mis sinu suust välja tulema peaks, ei ole mitte see, et kui ma loodan, et läheb hästi äkki. No, but you're like, this is what's going to Ma ei happen. tea, ei, mis saab juhtuma on see, Because God is with me. sest Jumal on minuga, seetõttu on mul see. And they'll be like, oh, Ja okay. siis nad mõtlevad, okei, tore. You know, what do you say when you're just saying what God promised? Aga mida sina ütled, kui sa ütled neid asju, mida Jumal on tõotanud sulle? Because there's only two things. You either believe what God said or you don't. Sest on ainult kaks võimalust, kas sa usud seda, mida Jumal on öelnud või mitte. And as long as you believe it, Ja senikaua, kuni sina usud seda, there's nothing anybody could say. siis mitte midagi ei saa keegi öelda selle suhtes, mida So sina usud. just speak the word. Let it be a Seega- fire in you. Lihtsalt räägi Jumala sõna, las see olla leegitselt tuli sinu sees. Let it be a fire on Las in olla you. tuli sinu sees. I'm just so that you know, Miss Screen Lady, I'm skipping a verse. We're going to go to the next point Ja here. lihtsalt, et sa ekraani neiu teaksid, et me läheme ühest kirjakohast siin üle. We need to live a life on fire. Me peame elama elu, mis on täis tuld. And I think when we do, we will become the unstoppable believers that God wants us to be. Ja kui me teeme seda, siis me saame olla need täiesti peatamatud usklikud, keda Jumal tahab, et me oleksime. You hold in your heart, you hold in the bones of your body the very word of God. Sina hoiad enda ihu sees Jumala elavat sõna. The breath that you have is the breath that God has given to you. See hingeõhk, mis sul on, see on Jumala poolt antud sulle. Nobody else can do that. Only God can. Mitte keegi teine ei saa sulle anda seda, et sa saaksid elada, ainult Jumal saab And so seda the teha. fact that we are still living should be the fact that we continue to keep our hope and trust in Him. Nii et see fakt, et me täna veel elame, see peaks meile andma põhjust ja lootma, panna oma lootust Jumala peale. And when the word of God is in you, Sest kui Jumala sõna on sinu sees, that same word is what can save the world and anyone around you. siis seesama sõna saab päästa sind ja ükskõik keda, kes on sinu ümber. And so you need to do your best to catch others on fire with the fire that you have. Sa pead andma oma parima selleks, et teised inimesed sinu ümber saaksid samamoodi põlema nagu sina. That the truth that you believe, that you help others to believe Et that. see tõde, mida sina usud, et teised inimesed saaksid uskuda sama tõde. With the fire of the Lord, Selle Jumala tulega. with the fire of His word that is in you. Selle sõna tulega, mis on sinu sees. Let's go to this one last verse and then I'm going to close. Lähme siia ühte viimasesse kirja kohta. Ja siis ma 1 lõpetan. Peter chapter 1 Esimese Peetruse esimene peatükk. and verse 22 through 25 out of the New Living. Ja 22-25 salmid New Living tõlkest. 1 Peter chapter 1 Esimese Peetruse esimene peatükk. says, you were cleansed from your sin when you obeyed the truth. So now you must show sincere love to each other as brothers and sisters. Love each other deeply with all your heart. Esimese Peetruse 1-22. Teid puhastati teie pattudest, kui te olite kuulekad tõele. Seega nüüd peate te näitama siirast armastust üksteisele kui vennad ja õed ja armastage üksteist sügavalt kogu südamest. For you have been born again, not to a life that will quickly end. Your new life will last forever because it comes from the eternal living word of God. Sest te olete uuesti sündinud, kuid mitte ellu, mis kiirelt jõuab lõpule. Teie uus elu kestab igavesti, sest see pärineb igavesest elavast Jumala sõnast. As the scripture says, people are like grass. Their beauty is like a flower in a field. The grass withers, the flowers fade. Nagu kiri ütleb, inimesed on kui rohi, nende ilu kui lilled väljal, rohi närtsib ja lilled hääbuvad. Listen to this. Aga kuula seda, Verse 25. 25. salmis. But the word of the Lord remains forever, and that word is the good news that we have preached to you. Kuid isanda sõna kestab igavesti ja see sõna on see hea sõnum, mida kuulutati teile. Everything else is going to fade away. Kõik muu hääbub. Your life will eventually fade away. Sinu elu lõpuks hääbub. But the word of God will remain forever. Aga It will Jumala sõna stand. jääb kestma, Jumala sõna jääb seisma aegade ajast It lõpuni. will stand. See jääb seisma. It will always be
see alati saab olema. You can keep your faith in God's word in any Sa võid situation hoida oma elu Jumala sõna peal igas olukorras, kus sa oled. to the very end of your life. Kuni oma elu lõpuni. You can die in faith. Sa võid surra usus. I want to die in faith. Mina tahan surra usus. I don't want to die in fear. Ma ei taha surra hirmus. I don't want to die with unbelief. Ma ei taha surra usmatuses. I want to die with my faith firmly connected to my God. Ma tahan surra sellisel viisil, et minu elu on kindlalt kinnitatud Jumala So külge. give your lives to the Lord. Nii et andke oma elud Jumalale. Love God with all that you are, Armasta Jumalat kõigega, mis sinus on. because you know He loves you so Sest much. sa tead, et tema armastab sind nii väga. And it says here that we have been born again Siin ütleb, me oleme uuesti sündinud. to a life that will never end. Ellu, mis kunagi ei lõppe. This life will end, See elu siin maa peal lõpeb. but our spirits will live forever. Aga The meie real vaimud, me. meie tõelised meenad elame igavesti. You're going to step out of this body into something else, no matter what. Sina astud sellest ihust välja, kus sa oled mingil hetkel nii või naa. And I encourage you to step into life. Ja mina julgustan sind astuda välja ellu. Let Him burn in you. Las Jumal põleb sinu Let the sees. eternal word of God burn in you daily. Las see igavene Jumala sõna elab ja põleb sinu sees igapäevaselt. Let that be the thing that gives you fire, that gives you life. Las see olla see, mis annab sulle tõde, see, mis annab sulle elu. Because the word of God is the only thing that remains forever. Sest Jumala sõna on ainus asi, mis jääb igavesti kestma. Everything else goes. Kõik muu hääbub. But the word of God stands forever. Aga Jumala sõna jääb seisma igavesest ajast It igavesti. can burn in you. Ja see võib põleda sinu It can sees. become the fire of your life. See võib muutuda sinu elu tuleks. It can become alive in you and give you life. See võib muutuda elavaks sinu sees ja see võib anda sulle elu. We read today, the Bible says that it can even bring life to your body. Me lugesime, et see võib anda elu sinu ihule. And so the word is forever. Nii et Jumala sõna kestab igavesti. And the word is the power and the fire of God. Jumala sõna on Jumala vägi ja Jumala tuli. Get it in your heart. Saa see enda südamesse. Put it in your mouth. Pane see oma suhu. What happens when the pressure comes to you? Mis juhtub siis, kui surve siin elus tuleb sinu elu üle? Speak the word. Räägi Jumala sõna. Speak the word. Räägi Jumala sõna. And if you don't know what word to speak, Ja kui sina ei tea, mis sõnu rääkida, you can find out. siis sa võid teada saada. Google it. Guugelda. Ask somebody. Küsi kellegi käest. But there is a promise for your problem. Aga sinu probleemide jaoks on tõotus olemas. So I think we need to make a commitment to God Ma usun, et me peaksime tegema pühendumise Jumalale. today, Täna, but every day. aga mitte ainult täna, vaid iga päev. Make a commitment to God that I'm going to put your word in me. Et sa teed pühendumise Jumala ees, et iga päev ma panen sinna enda sisse. Hallelujah. Would you stand with me Tõuseme today? koos püsti, palun. Just as God's here in His holy presence, Ja nõnda nagu Jumal on siin oma püha ligeluga. our faith is being stirred by the hearing of God's word. Meie usk saab üles õhutatud tema sõna kuulmisest. I think we need to do everything we can to get the promise to be alive in us. Ma usun, et me peaksime andma oma parima, et tema tuli elaks meie sees. We need to do our part and apply what we know. Meil on vaja anda oma parim, et praktiseerida ja kasutada seda oma elus, mida meie teame. To let the knowledge of God's word become wisdom of God. Me laseme Jumala sõna teadmisest muutuda tarkuseks meie elus. The wisdom of God. Muutuda Jumala tarkuseks meie elus. You could live with the wisdom of God. Tead, sa võid elada Jumala tarkusega sinu elus. You're not God, Sa ei ole Jumala, but you could take His knowledge aga sina võid võtta Jumala teadmise and His wisdom ja tema tarkuse and apply it to your life. ja rakendada seda oma elus. You could live with the wisdom. Sina võid elada Jumala tarkusega. Hallelujah. Just raise your hand right where you're at. Tõsta oma käsi seal, kus sa oled. Let's just close our Lihtsalt pane eyes. oma silmad kinni ja Let's tõsta just oma käsi make a üles. moment with us and our Lord, Lihtsalt võtame aja korraks Jumala ees, lihtsalt meie ja Jumal. the one who is the Word. Tema, kes on sõna. Jesus was the Word and He Jesus. became flesh. Jeesus oli sõna lihas. Thank you, Lord, that you are the Word. Tänu sulle, isand, et sina oled sõna. That you are the one that we can stand on. Et sina oled see, kelle peal meie võime seista. Father, we pray today that your Word would come and be a fire in our hearts. Isand, me palume, et sinu sõna tuleks ja oleks leegisev tuli meie sees. We make a commitment to you. Me pühendame ennast sinule, Get your Word on the inside. et saada sinu sõna enda sisse. Lord, we want to burn for you. Isand, me tahame põleda sinu We heaks. want to be the men and women that you called us to Me be. tahame olla need mehed ja naised, kelleks sina oled kutsunud meid. Lord, cause that fire to be an all-consuming
fire. see on põhjusta seda, et see tuli oleks kõiki neelav tuli meie elus. That everything that we are Et kõik, kes meie oleme and everything that we do kõiges, mida me teeme, would be as you would want it to be. oleks nõnda, nagu sina tahad, et need oleksid. Lord, that is our goal. See on meie eesmärk. That is our heart's desire. See on meie südame And igatsus. so now, Father, I pray that you begin to make your word alive in us. Issand, nüüd ma palun, et sina muudaksid oma sõna elavaks meie sees. That is not just something that we teach in See ei ole church, lihtsalt midagi, mida me kuulutame ja õpetame koguduses, but that it would become something that we vaid live see oleks in miski, our mida me lives. elame oma eludes. And Father, we want more of you, Isa, meie tahame sind veel enam. more of you, Me tahame sind veel enam oma more elu. of your word, Me tahame veel enam sinu sõna. more of your spirit, Me tahame veel enam sinu vaimu. more Me fire. tahame veel sinu tuld. Lord, change us. Issand, palun muuda meid. I ask you to change this Issand, palun, et church, sina muudaksid seda that kogudust. this church would be filled with people on fire for See you. kogudus oleks täidetud inimestega, kes põlevad sinu järele. That we would no longer live an average, ordinary life. Sest et me ei elaks lihtsalt tavapäraseid, keskpäraseid elusid. But Father, that our lives would become lives of fire. Vaid Issand, et meie elud oleksid põlemas sinu järele. That we would become flames of fire for Ja you. meie saaksime põlevateks leekideks sinu järgi. And that the word of God that is on the inside of See on us, nõnda nagu Jumala sõna meie sees. the word that burns in us, Sõna, mis põleb meie sees. that we would no longer hold it Et back, me ei hoiaks enam tagasi seda sõna. but that we would speak boldly for you. Et Issand, et meie julgelt kõneleksime sinu ees. Use us, God. Issand, palun kasuta meid. Use this church. Kasuta seda kogudust. Use these lives. Kasuta neid elusid siin. We believe your word is true. Meie usume, et sinu sõna on elav ja And we tõde. stand on what you've given Me us. seisame selle najal, mida sina oled meile andnud. Thank you so much Ma tänasin nii väga. for the life that we've been given in Tänasin nii Jesus. väga selle elu eest, mis meil on Jeesuses antud. Thank you, Lord God, that you've saved us. Ma tänasin, Isand, et sina oled päästnud meid. Thank you that we are born Ma again, tänan, et me oleme uuesti sündinud. not to a short life, Mitte lühikest ellu, but to an everlasting vaid life. igavesti kestvasse ellu. Oh, help us to share our faith. Aita meil jagada oma usku, Help Jeesus. us to burn for you. Aita meil põleda sinu järele. Cause this church to be a church on fire. Põhjust, et see kogudus oleks kogudus, mis põleks sinu järele. Thank you, Jesus. Tänan sind, Jeesus. Thank you, Jesus. Ma tänan sind, Jeesus. Hallelujah. Halleluuja. Glory to God. Kiitus Jumal. If there's anybody in this place today, Kui siin paigas on täna keegi and maybe you, as we've been talking, you know you need to make some ja adjustments. kui me oleme täna siin rääkinud, siis sa tunned, et sul on vaja teha muudatusi oma elus. You know you need to make Jesus back to be number one. Sa tead, et sul on vaja panna Jeesus uuesti esimesele kohale oma elus. Get that word again in first place. Panna jälle Jumala sõna esimesele kohale oma elus. Or if you just need to make Jesus the Lord of your life, maybe you've never done that. Või kui sa pole kunagi seda teinud, siis võib-olla sul on vaja teha Jeesusest oma elu isand. Right now is your opportunity. Praegu on sinul võimalus. Let's get to the place that God can use us. Jõuame sinna kohta, kus Jumal saab kasutada meid. A place that His word can be a fire in. Sellesse kohta, kus tema sõna saab olla elav tuli meie sees. And it all starts with us making a connection to Jesus. See kõik algab pihta sellest, et me teeme selle ühenduse Jeesusega. What I'm going to do before we go, I'm going to quickly lead you in a prayer. Enne kui me täna läheme, ma tahan juhatada sind kiiresti palvesse. I'm going to ask you just to pray this prayer with me, Ma palun, et sa palusid kaasa seda koos minuga. because these words bring life to us. Sest need sõnad toovad elu meile. And I'm going to ask everybody to pray this. Ma palun, et kõik paluksid kaasa seda. And it'll make it a whole lot easier for somebody that's really making a commitment to God this morning. See teeb selle palju lihtsamaks kellelegi, kes teeb selle pühendumise täna hommikul. But I believe that God can do great things in somebody's heart and life if we'll just ask Him. Aga ma usun, et Jumal saab teha imelisi muutusi inimeste eludes, kes lihtsalt paluvad seda temalt. So let's all just ask God to do something in us today. Nii et palume lihtsalt üheskoos, et Jumal teeks midagi meie sees. Let's pray this prayer. Ja palume selle palve üheskoos. Hallelujah. Heavenly Father, Kallis taevane isa, come to you now in Jesus' name. tuleme sinu ette Jeesuse nimel. Jesus who loves me Jeesus, kes ka armastab mind and who gave Himself for me. ja kes andis ennast minu eest. Jesus, I love you Jeesus, ma armastan sind and I give myself to you. ja ma annan ennast sulle. And I ask you right now Ja ma palun sind just nüüd, to come into my heart, tule minu südamesse, come into my life tule minu ellu and make me new. ja tee mind uueks. And by the blood of Jesus, Ja läbi Jeesuse vere cleanse me of all my sin puhasta mind kõikidest mu pattudest and fill me ja täida mind with your love, oma armastusega, with your peace, oma rahuga, with your joy, oma rõõmuga, with your Holy Spirit, oma püha vaimuga and with that assurance ja selle kindlusega, that I am going to heaven et ma lähen taevasse
And I will be with you ja forever. ma olen koos sinuga igavesti. And I thank you for it in Jesus' ma name. tänan sind selle eest Jeesuse nimel. Amen. Amen.